Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 22 сентябрь 2023 жыл. Біз осы шарындағы өте-меші баларын таныстырамыз. Para vereyim mi? 45 сомнан сатылды. Кірпіш сонның чоңы. Қырық жеті сомнан сатылды үшін кірпіш сонның чоңы. 47. 140 сомдан кен жүзім. 140. Алмұрт 110 сомдан бертат. 110 çoğun 150'den sattı. Canatan çoğu 30 somdan satıldı. Terligen 30 som. Uşunun maydası 17 som satıldı. Kızıl balık arasının çoğu 26'dan satıldı. 26 som. Bitmesi gerek abi. 28 som. Hadi gördün mü? Aya kadar. 28 somdan satıldı. Bakacağım. 70 som satıldı. Salata girin. 70. Kirpik sonunun çoğu 38 somdan sattı. Camgırca balonların arasından olup gitti. 38. Bir 120 somdan şirini. 120.